Puilano lamsago khajani takukte bukuksong norokna ang tini kaisa topics Bible ni kok ang sai khnarana naimani ke beba Christian rokno chuknohao जों thangmanya hake tho phaidi abno जों kaham ke silainani bagui जों puilano Bible eba ilembak जों khulogui neliyana norok saimano ani yago obo tabo kaisa Bible tongo जों Christian ongnai rok Jisuno sobrai hnei kosini rok bebakno saimano je o Bible lengkha kubuino kubuite tatalno tatal nei phunogri thani chuku tai जों obono bebakno kaidorni kok nei जों poito khlaio aboni bagina ang tininrokno je kok sana naimani abo ani ungui ang sana naimani ya bebakno ilembago simani no ang sanai hage aboni bisingo tumungno ani kok sapol jagui tongkadi hingkai ang norokni thani nakarsan hage hambai tho phaidi जों tabuk Bible kaisa जों khulogui neleyana bebak Christian rok tamoni bagui chuknohao thangye ongnani kok hage जों naileyana Matthew kothma kaham chapter 7 verse 21 tamasui ano subrai hnai rok bebak no kaidorni hao habui manya tamokhe chuknohani afani musung tui tongnai rok sinise habui mannai nisau hage tini o kokno tui जों गोबांमा chini Christian rok गोबांमा Bible seringjak Bible training khlaijak chini evangelist pastor tai abul thlai debo kotor father bishop tai podre pot ilimbakno tuyui sinai nuknai tai sringnai rok tamosa borok no जों thumnogro gos जों गोबांमा no phwrwngmani khnaka je ano subrai hnai rok bebak no kaidorni hawa habui manglak hanai samani kokno borok je Christian no kari de alka Christian khlaya non Christian rom di Hindu Buddha Sikh Muslim abo hai podre pot tongtharno tui thongnai rok borok ni kokno se borok yasi suri sawo tamke sakno ke Jisuno subrai hnai tongmani bai borok sakno chuknohao thangmannai hnai borok khakhau kheba ang tini sana naimani kok ke nakokte bukupsong Jisuno subrai ano subrai hnai rok borok khorokjapano afani aro thangmaya nei Jisu bosak bai thangsak hage sabole Jisuno subrai hen tini bilembakno nai जों or jagao wansukui nai ketingkai kai je borok ji Kristono Christian borok je borok kaitorno sirnai rok je borok Jisuni logi himnai rok Christian hanjaknai rok no Jisuno subrai hano hage tai alka borok to non Christian rok to Jisuno subrai hnei gosia borok Jisuno subrai henya haike tini okok sabni bagi sajakmani kolai heni जों wansukui naike Christian rok ni bagino okokle sajagui tongo haike aboni bagino khajina takukte bukupsong okok tini Christian rok ni bagisi abon bagino hake जों tini Jisuno subrai hnei tongmani bisingobo tamoni bagui जों chuknohao thangmanya hnei honjak akokno no tini जों wansuk thai wansuk karingke जों oro nugo oboni kokni bokso tamani nukha afani musungtui chuknohani afani musungtui tongnai rok simise thangi mannai hini jago afani musung mani le tamo afa musung jago nono ano gejang koinene khlai kubui khlai gothar khlai kaham khlai majragrei khlai bini thaniwo bini lamao tongnai nangnai bini thani tongnai nangnai hake seneng chuknohao thangmannai Christian ungkha Jisuno subrai hnei gosika boni mumungui baptisma ungkha abo chini paithak ongya abo bai जों mothangjagui manya hake bini musungtui afani musungtui tongkhang kaise जों chuknohao thangmannai khajina takuktei bukuksong haina hai जों Matthew chapter 7 verse 21 जों naike nugo asalo borok gobang mano hai hnei sawono hnei sawo nini mungui जों kaitoni kok saka nini mungbai जों matai hamira rukhlaika tai nini mungbai जों wanama singcha samrok bongma khlaika naina au ungui mano Christian ni laibo Christian ni jibono nung kabangma kaitoni mungbai kabangma borokno
हामया सुरिवै हामया दिखलै हामरि मानखाना ताइ गोबां मा ख्रिस्ट'नि मुङै सामं खालायखाना हायफानो नोंनि साखनि मुसुंमानि साखनि दंथकमानि नखाय नों याकारि सिनमानिया नों बुनि बागै जेसेबां गाहाम खालायदोंमोन एबा आवबायसिनि नों गायदोन आरो हाबनानै जुगनाय हिनै गायदर गसिबनि नाहार आंगलाब हिनै हाके जिसु ख्रिस्ट' आबो हाय बररकनो आबो हाय तमं हामि बररनो ताम हनै इनका जिसु आफ्रो गायदर आफ्रो ताम हनै सानाय आं आफ्रो बरकना हाय हिनै सानाय आं नरकनो सिसे सिनिया अरनि थांबायदि जेंतारक हाय हिनै से सानाय न हाके जों दिनै ख्रिस्ट'नो chuknohao जों खानानि बागै ख्रिस्ट'नो बिसिंथि खालाय जों आफा गायदर बाय मालायनि बागै जे जों दिनै ख्रिस्टियान होङै दंफाय जों अरनि सिमि जों chuknohao हामा हाबिया अरनि थांबायदि जेंतारक जोंनि बागै दे जों दिनै ख्रिस्टियान होङै दंबा ताहुते बुखुसं गुबुन जों दिनै बेलायके सिरियास के जों वाचुक जोंनाय गो दै मेथ्यु चैप्टार 15 verse 8 ताम साका o borok bukhukbai anolobo fia bukhake angbai haksal se hinai so bukhukbai sini जों lobma bai ungya chini bukha chini hamjakma bebak no जों kaitoni thiwo gahamke जों sakno barokna nangnai sakno जों tiar ngani nangnai gothar ngani nangnai hakese जों afa kaitorni aro hapnani lama manna jisu sawa angno lama angno gurubi angno bathangnai ani bisingtै फैयाके खरक साफाना आफानि आरो थांनांगिया हनै जों परिवै दंफानो जों सावैमान दंफानो जों आबोनि बिसिंतै खालाय जों आसावै दंफानो जों साकनो सुरिमा बायसिनि सालब्रुम ब्रुम चार्चो थांगो थुमनगो थांगो नेकटाइ गानै एकदम स्टैंडार्ड खालायै बाइबेल फरायनाय खालायै जों बरक लुकुनि बोसंगसिमि बुइनि बोसंगसिमि गोथार गाहाम तै कुबैखे नुकजाकमाबाय आफानि मुचुंतै उंया हांकांकाय कि बफानो chuknohao थानानै लामा मानगलाक आककना आंतिनि खाजिना ताखते बुकसं नरंना सानाय मानि बरक आनो सुरिना सामुं नांजागिया हनै साव बरक आनो सुरिना सामुं नांजागिया तामखे बररक बानक मानि केरं रकनो से बरक काइतोनि केरंखनि फोरोंलायो दं जों जतनि सिरियास के वान सकथाय अरक क कासा दंगो जों ख्रिस्टियान रक जों सागनो ख्रिस्टियान हनै साव आफा काइतोनो सुरिनाय हनै साव आफा गायदर नखा सालताल आथुक्रि रकनो स्नामनाय नना आनो स्नामनाय आफा गायदर जतनि स्लाय कप्लायनि कप्लाय मलब्रुं गोथां दंफ्लायनाय आफा गायदर नसे जों सुरनाय अंगै दंतुतै जों बिनि दागिमानि बिनि केरं रकनो बिनि कखनाया खांकाय जों दिनै साकनि मुसुंतै दंमा सिख्लायो अबो हायनो अरसाव बररक बानक मानि केरं नसे बरक बालायलायसो बरक खलायलायसो बरक दंलायसो होनैसो हाके बरक मानक मानि केरं ले तामो जों ख्रिस्टियान रक जों दिनै तामनो काइतोनि केरं नो राखगिया ओइ काइतर दागि मानो जों दैया ओइ जों बरक दागि मानो बा दै दंखा अबनो नों आं दिनै साइमानिया हंकाय दिनै जरा जों बरक मानक मानि केरं नो जों दैयै काइतोनि आरि इंगै दंमानि गलायनाय आबनो जों दिनै सिनानि नांनाय जे बरक मानक मानि केरं जों तामनो दै दंखा नम्बर 1 Sunday was जों थुमनगो थांगो Sunday worship playa salbrum brum थियाबा ओ Sunday अब इलेमबागनिया Genesis नि सिमी Revelation chapter फनुकजाकनि जरा जों परीक्षा दिंकाय एकता सिंगल लाइन सिंगल वर्ड पन जों मानगलाक जे Sunday वो चार्च खलायना नामनि कक अबंखा 538 AD वो रोमनि सम्राट कन्स्टान्टिन एनाउन्स खायगलां मानि ककसे नम्बर 2 अंकाय 25th December Christmas Day palai mani 25th December Christmas jisu asai mani sal nei ilem bago krung sapano mangelak takok tei bukuksong obobo जों borok mani kerong se जों tei dongo tai abno kare Good Friday through neramis salai mani rok abno kare Palm Sunday Easter Sunday जों palai mani rok abro ilem bago krei हाके जों तामने दिनै बरक मानक मानि केरंनो दै दंखाबा इलेमबागो तामो साका बरक आनि केरंनो पालायनि सामुं नांजागिया बरक पालाय मानि केरंनो से बरक पालायलाय दंसियो नै साबले ताइ जों सामुं सित्रा चालायो जों ख्रिस्टियान रक
afakai ni sajak sajla hanai जों satutui जों samung sitra belai jalai layo Christian rok ngeno je samung saisi manka hanai nai जों wak bahan cawo sui bahan cawo aming bahan cawo tai potre pot hamya sitra rok जों jalayo obahai rok bebak no yakari जों kathar ke kaitoni thani kipilani nangnai takok tei bukuk chong paithago ang obono sanai phunukjak mani 22 chapter verse 18 19 no tamo saka ilembak ni bisingni kokno khibiwi rohori mangala tai phatar nibo ilembago tubui thepawi mangala hake a borokno chuknohao tongthai jagari jaglak teibo bini manthaibo mangala khajana takuk teibo khukchong nung wansuge diba nung kiriya de kaitone ari ingui tongnani awani bagana wansukdi tini nini langmao no nung kaitone aro subraini aro nung afani aro thanani musung kangkai tini no nini sumsok yakare nung khaki fildi nini bebak domunok slai atai ketal ngani bagai tiarengdi belai belai kena hambai khaklayo bujiwi man kana paithak gora nai tongmani bagai belai kena hambai tai samalai nai haina hai bahai chajakha tai bahai ungjakha tai tamo bujikha comment box ini tapok di hake taisa ketal video upload ngro nangbai malai nai tai o channel ni ketal views ngi tongkhe nang subscribe lai renani tapok di